Mu buryo butunguranye cyane ku mugoroba ku itariki ya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 tubazaniye amakuru yihutirwa kandi agezweho. Inkuru yihutirwa kuri Diane Shima Rwigara. Uyu ni umukobwa wa Rwigara Assinapol wari umunyemari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaragerageje inshuro zose zigera kuri ebyiri ashaka kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyamuhira. Muri 2017 n'ejo bundi muri 2024 kandidatire ye baza gusanga hari ibyo ibiburamo, hanyuma ntiyaza guhabwa ayo mahirwe yo kuba yakwiyamamariza nk'umunyarwandakazi ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. N'amatora yagombaga kuzahatanamo n'abandi batandukanye barimo Philippe Mpayimana, bakabamo kandi witwa Dr Frank Habineza ndetse na Perezida wa Repubulika uyu munsi wa none Paul Kagame wari uhagarariye umuryango wa RPF Inkotanyi usanzwe ari nawo uyoboye u Rwanda. Hanyuma rero Diane Shima Rwigara mu buryo butunguranye cyane kuri uyu mugoroba, reka nze mbahe amakuru meza kandi menshi cyane kuri Diane Shima Rwigara atunguranye tugezeho muri aka kanya. Mbere yuko tuganira kurusha make makuru y'ingenzi agezweho, tone kugaruka kuri Diane Shima Rwigara. Uyu rero akaba afite se umubyara nyakwigendera yitwa Assinapol Rwigara ndetse na Mukangemanyi Adeline Rwigara. Reka rero mu buryo bw'inshamake twihuta kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina, reka nce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Babwire ko amakuru agezweho aravuga yuko AFC M23 yasubije Kinshasa yashinje RDF igisirikare cy'u Rwanda kwicira muri Kivu y'Amajyepfo abarenga 1500. Umutwe wa AFC M23 watewe utwatsi ibirego bya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda gufata mu buryo butemewe uduce two mu burasirazuba bw'icyo gihugu, uvuga ko ibivugwa na Kinshasa ari icengezamatwara cyangwa se propaganda igamije kuyobya abantu muri rusange. Ku wa gatatu tariki ya 31 Ukuboza 2025 nibwo RDC biciye muri minisitiri wayo w'itumanaho akanaba n'umuvugizi wa guverinoma yayo yashinje ingabo z'u Rwanda ivyo birego. Minisitiri Patrick Muyaya mu itangazo yasohoye kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero mu bice bya Kamanyora, Uvira zikoresheje amabombe na drone za kamikaze ngo byicirwamo abarenga 1500, naho abarirwa mu 1500 bava mu byabo. Patrick Muyaya nta gihamya cy'ibirego yashinje ingabo z'u Rwanda yigeze agaragaza, gusa yavuze ko amakuru yashingiyeho yatanzwe na societe civile, imiryango y'ubutabazi n'inzego zimwe za leta. Uyu mugabo kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kohereza batayo 3 z'abasirikare mu misozi miremire ya Uvira na Fizi na Mwenga, kavuga ko ziyoberanyije zikigira abarwanyi batwirwaneho. Yavuze ko intego y'izo ngabo ari ukwagurira urugamba muri teritwari ya Fizi mbere yo gukomereza mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Alliance Fleuve Congo M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yasubije ko ibivugwa na leta ya Kinshasa icengezamatwara n'ibinyoma bigamije kuyobya Rwanda. Ati mama 23 iratera utwatsi ibirego byo kwigarurira ubutaka byatanzwe na bwana Patrick Muyaya mu itangazo rye yo ku itariki 31 Ukuboza 2025. Ibi birego n'icengezamatwara ndetse no kuyobya Rwanda mu rwego rwo gushihisha inshingano zabo leta ku bitero bya gisirikare binyuranyije n'agahenge. Alliance Fleuve Congo mama 23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bwarashatse gukoresha uduce ingabo zayo zavuyemo zisubira inyuma nk'ibirindiro byo kwigabaho ibitero ndetse no kwigaba mu turere dutuwe cyane n'abaturage nk'uko babivuga. Mu duce ingabo za leta ngo zashatse gusubiramo harimo umujyi wa Uvira n'uwa Makobola, aho izo ngabo ngo zanakoreye kandi bikorwa byo gusambanya abagore ku ngufu no gusahura ku buryo buteguwe. Ariko kandi amamba kwa gatatu ivuga ko bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bw'Kinshasa buvuga. Imibare yabo bavuga ko bishwe ishingiye ku masoko atizewe kandi atigeze agenzurwa. Ivuga ko ibivugwa na Kinshasa ari gahunda yayo izwi yo kugereka ku bandi ibyaha bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwabo. Iri huriro risobanura ko ubwicanyi bwibasiye abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'imirwano ndetse yo mu kwezi gushize bukomoka ku bitero by'indege n'ibisasu byarashwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa
zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Maimai Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni ibitero byibasiye uduce dutuye cyane twa Kamanyola, Ruvungi, Sange no mu nkengero zatwo, bitana abantu 8, abandi 55 barakomereka muri Kamanyola gusa. M23 kandi yashinje ingabo za leta kuba zariraye mu baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro ku itariki 22 Ukuboza, zikabarasaho zikoresheje imbunda nini nizoroheje ku buryo byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye, kandi bikaba ari ukurenga ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mutwe wamaganye Kinshasa ku kuba ikomeje kwica amasezerano y'agahenge ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwayo zibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Wamaganye by'umwihariko amagambo aheruka gutangazwa na General Major Sylvain Ekenge Bomusa wavugiraga FARDC, utanga impuruza yuko ibikomeje gukorwa bica amarenga y'umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa abatutsi b'abanyekongo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuta mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu, reka mbabwire ko muri Rucuro imirwano ikaze irakomeje nyuma yuko M23 yinjiye bwa mbere mu ndiri za FDLR i Bukombo. Imirwano ikomeye irimo kandi kubica hagati ya M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'abanyarwanda zo mu mutwe wa FDLR mu midugudu myinshi cyane ya groupement ya Bukombo, sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro. Amakuru aturuka ahantu avuga ko imirwano yatangiye ku bunane tariki ya mbere Mutarama 26 umudugudu wa Sisa mu gace ka Kalambe, mbere yo kugera ahitwa mudugudu abaturage bamwe bahunze berekeza Bukombo centre. Imirwano ikomereje ahitwa Buhambirana, Kanyatsi mu ndiri z'amateka z'umutwe wa FDLR nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Ariko kandi biravuga ko ari ubwa mbere M23 icengeye muri imidugudu iherereye mu birometero bitari byinshi uvuye Katsilu na GTN. Mu gihe imirwano ikomeje, biravuga ko Nyanzare, GTN na Katsiro bakomeje kandi kwakira impunzi nyinshi zihunga iyi mirwano. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko ibice byinshi cyane bikigenzurwa n'inyeshyamba z'Abazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP ndetse n'inyeshyamba za FDLR, ibituma abaturage bakomeje kubahunga ku bwinshi bava muri ibyo bice bishyira mu kaga ubuzima bwabo. Na mibare y'abapfuye cyangwa se byangiritse irashyirwa ahagaragara mu gihe imirwano ikomeje ku mpande zombi. Mu gihe abaturage rero bamwe biteguraga kwizihiza umunsi w'ubunane, umunsi wabereye mubi cyane kuko waranzwe n'urusaku rw'intwaro zikomeye ziremereye n'izoroheje, bituma bata ingo zabo ku bwinshi berekeza mu bice bakeka ko bitekanye ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda abivuga. Ikaze rero muri amakuru yacu ku nkuru yacu kuri Diane Shima Rwigara. Uyu Diane Shima Rwigara rero amakuru atugeraho muri aka kanya avuga yuko Diane Shima Rwigara ni umukobwa wa Rwigara Assinapol wabaye umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda. Diane Shima Rwigara yagaragaje ko yitandukanyije n'ibyo nyina Adeline Mukangemanyi Rwigara yatangaje. Mu butumwa Diane yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 11 Kamena 2024 yagize ati ibyo umubyeyi wacu atangaza mu biganiro n'ibitekerezo bye bwite, yaba njye cyangwa se basaza banjye ntaho duhuriye nabyo. Hari n'andi makuru kandi avuga ko Diane Shima Rwigara yaba rwose ngo atagifite inzozi zo gukomeza kwiyamariza umwanya mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo yemeye guca bugufi ndetse no gukora ibintu bye mu buryo busanzwe, ndetse kandi ashobora kuba yazatungurwa mu gihe kimwe akaba yahabwa umwanya ukomeye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ayo rero n'amakuru dukesha abantu ba hafi ya Diane Shima Rwigara ko akomeje ibikorwa bye bisanzwe bya politike, ndetse ashobora kuba ari gutegurwa cyangwa se kuzahabwa umwanya mu bihe biza. Nyuma yaho rero Adeline uvuga ko atari mu Rwanda muri iyi minsi yari yatangarije ku umwe mu miyoboro ya YouTube yarwanya leta y'u Rwanda inkuru y'urupfu rw'umugabo we Assinapol yo muri 2015. Polisi y'u Rwanda yasobanuye ko imodoka ya Mercedes Benz yarimo Assinapol Rwigara yagonzwe n'ikamyo igacurira mu karere ka Gasabo mu ijoro rya tariki ya 3 rishyira tariki ya 4 Gashyantare 2015. Gusa Adeline muri iki kiganiro yatangaje ko yiboneye ko ibimenyetso bigaragaza ko yishwe na leta y'u Rwanda. Yagize ati tariki ya 4 ukwezi kwa 2015 niho bishe umutware wanjye Rwigara Assinapol, yicirwa mu maso yanjye. Ati n'uyu mwana wanjye Anne Rwigara w'amahoro yicwa n'ubutegetsi buriho ati bwa FPR Inkotanyi. Icyo kizahora kivugwa iteka ryose kuko nibyo ati ntagazeho. Gusa aya magambo uretse kuba yaranenzwe n'abantu batandukanye bitewe nuko ari amagambo bisa nkaho ari kinyuma himbaga,
kugira ngo asebye leta y'u Rwanda kubw'impamvu ze runaka. Abantu batandukanye bazi uburyo Assinapol Paul Rwigara yapfuyemo kuko yakoze impanuka y'imodoka araza kwitaba Imana mu buryo butunguranye. Adeline rero akaba yaratangaje ko umukobwa we Anne Rwigara icyo gihe yapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kuboza 2023 yari afite amakuru ngo menshi ngo ku rupfu rwa se. Icyakora benshi bakomeje kwibaza ibijyanye n'uko gusubiranamo hagati y'umuryango ubusanzwe wahoze ugaragaza guhuza ku ngingo zitandukanye. Icyo kwibaza ati ni ukumenya impamvu abantu bakwizera amagambo ya Adeline Rwigara mu gihe n'abana be ubwabo batamwizera. Niba avuga ibyo umuryango we wamagana, ni gute atekereza ko abandi banyarwanda bamwizera? Inayo mpamvu nyine n'abandi banyarwanda bagiye bamagana ibyavugaga bavuga ko ari ibinyoma bidafite ishingiro ndetse kandi ko bishobora kuba ari impamvu zindi zibyishe inyuma. Ikindi rero kibazwaga ni ukumenya niba uyu mubyeyi atarimo gukoresha urupfu rw'umugabo we mu nyungu ze bwite. Yesi nk'uko nabivugaga hejuru mu kanya, ibi bikaba bishingira kuri iki nyine cy'uko avuga ibihuha by'amakuru umugabo we wenda ati ibihuha bikaba bifite intego yo kumufasha kugera ku zindi nyungu, dore ko yivugiye ko atakiba mu Rwanda nubwo ati tutabihamya. Ariko nanone twagiye tubona abantu benshi cyane bahitamo kubeshya kugira ngo babone ibyangombwa byo gutura mu bihugu by'i Burayi, kenshi bagahitamo gusebya igihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe, kandi ugasanga babibonye kubera ayo makuru atariyo batanze ku gihugu cy'u Rwanda. Uretse kubona ibyangombwa kubeshyira u Rwanda, hari na benshi bitunze badakora iyo mu Burayi. Ari nayo mpamvu rero ati tutatungurwa mu gihe n'uyu mubyeyi yaba agamije kwerekana ko yarenganye akifuza kugirirwa impuhwe n'abazungu bakamutunga yicariye, kabone n'ubwo byasaba kubeshyira igihugu cye. Ati gusa ariko ikidashidikanywaho nuko ubuziranenge bw'amakuru yatanzwe bukemangwa, kuko iyo buza kuba ari ukuri abana be bari gufata iya mbere mu kuba bamushyigikira nk'uko byagiye bigarukwaho. Kuri Diane Rwigara dusubira inyuma gato, hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda. Iyo nkuru yagiraga iti hari tariki ya 17 z'ukwezi kwa 7/2019 ati umuntu afite amaso ariko atabona, ibuka ivuga ku ibaruwa ya Diane Rwigara. Bagize bati umuryango urengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ibuka wababajwe n'imvugo zigayitse zihabanye n'ukuri zuzuye mu ibaruwa ifunguye Diane Shima Rwigara yandikiye umukuru w'igihugu, aho ngo yigize umuvugizi w'inzego z'abarokotse jenoside akavuga ko benshi bishwe bakicwa n'inzego z'umutekano. Muri ibaruwa Diane Rwigara hari aho ashimira Perezida Paul Kagame n'ingabo zari za FPR kuba barahagaritse jenoside, ariko akavuga ko yibaza niba guhagarika ari amahano bitanga uburenganzira bwo gushyira iterabwoba kwa yarokotse. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka icyo gihe Naftali Aishakiye yashimangiye ko abarokotse jenoside bafite inzego zikora kuva ku rwego rw'akari kugera ku rwego rw'igihugu bishyiriyeho ngo zibabere ijwi, bityo Diane Rwigara adakwiriye kwigira umuvugizi wabo ngo avuge amagambo akarishye yuzuye ibinyoma. Ati mu by'ukuri inzego z'umutekano mu Rwanda twese usibye n'ababa ahangaha mu gihugu n'ababa hanze bazi uruhare zigira mu kubungabunga umutekano wa twese nk'abanyarwanda. Nta wacitse ku icumu n'uyu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa se avutswe ubuzima n'inzego z'umutekano z'u Rwanda. Diane Rwigara kandi akaba ashinja imiryango iharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu gukunda kugaragaza ubwoba no gutinya kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi. Naftali Aishakiye avuga ko kuvuga ibi ari ukwirengagiza nkana ukuri kugaragarira buri wese, kuko izi nzego zikorera mu bwisanzure zikegera abanyamuryango kandi zikabakorera ubuvugizi kandi bwinshi bwatanze umusaruro. Ati inzego z'abarokotse jenoside ntawe uzitera ubwoba, ntawe uzitoteza, kimwe nuko ntawe uzitoteza cyangwa ngo arenganye uwacitse ku icumu uwo ari we wese, ariko si uwacitse ku icumu gusa mu Rwanda. Abanyarwanda barisanzuye mu gutanga ibitekerezo, mu kugira uruhare mu bibakorerwa. Hati umuntu afite amaso ariko ntabona. Mu ibaruwa ya Diane Rwigara hari agaragaza ko abacitse ku icumu batitabwaho, ngo usanga hitabwaho abazize jenoside kuruta abayirokotse. Ibuka ivuga ko iyi mvugo igayitse kandi ari ukwirengagiza ibigaragara, bigasa ati n'umuntu ufite amaso ariko atabona. Aishakiye ati mu by'ukuri ni ukuba umuntu afite amaso ariko atabona. Nta muntu uri muri iki gihugu ati wagatinyutse kuvuga iki kintu areba byinshi byakorewe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Iyo urebye inzego zose, ubuzima, imibereho n'ibindi, kugeza ubu ngubu hari abana barenze 107,000 bashoboye kwiga amashuri yisumbuye bafashwa na leta y'u Rwanda, abarenga 40,000 barangije kaminuza n'ubagikomeza kwiga, abatishoboye kandi baravuzwa
n'ibindi bikorwa byinshi cyane bikorerwa abacitse ku icumu. Ibuka ivuga ko igikomeye cyane ari umutekano igihugu gifite, umutekano abacitse ku icumu bafite, icyizere leta y'u Rwanda y'ubumwe bw'abanyarwanda yabubatsemo, inzego zose zigakomeza kubaba hafi, kandi aho bageze kimwe n'abenegihugu bose ni heza cyane. Ayishaki avuga ko kuba rero Diane Rwigara atinyuka kavuga ibi bintu ati nk'umuntu wari uri mu gihugu ari ibintu bigayitse, dore ko yaba we n'umuryango we ntaho bigeze kandi bagaragara mu gufasha abacitse ku icumu kongera kwiyubaka, atari we ari n'umuryango we mu rugamba igihugu cyagize gusana ubuzima bw'abarokotse jenoside. Ati mu rugamba abantu bagiye bishyira hamwe bagafasha abarokotse jenoside, bakagerageza kubaka imiryango y'abarokotse jenoside, ntabwo twigeze tubabona nk'imiryango y'abarokotse jenoside. Ntabwo rero uyu munsi nyuma yo guta umurongo akifatanya n'abagambanira igihugu akabigiramo uruhare aribwo yakwibuka kuba ijwi ry'abarokotse jenoside. Ibuka kandi ivuga ko bigayitse kuba Diane Rwigara avuga ngo never again mu Rwanda ni ukurangaza abanyamahanga. Urebye imbaraga igihugu gishyira ati mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, mu kunga abanyarwanda, guteza imbere abanyarwanda, kurwanya ingengabitekerezo, kurwanya abahakana n'abapfobya jenoside mu mutekano w'igihugu. Ati uyu muryango usanga igitera Diane Rwigara kuvuga aya magambo ari amahitamo mabi yakoze, akava mu murongo igihugu cyahisemo wo guhuza abanyarwanda, agashyira kandi imbere ugahungabanya ibyo igihugu cyagezeho. Ayishaki ati muri uwo mugambi icyo agendereye ni ukuba yayobya uwo ari we wese, ariko ibyo abanyarwanda twanyuzemo ati byaduhaye amasomo, aragurwa n'ubusa, ntawafata amagambo ye ngo adukure mu murongo kereka uwaba asanzwe yarayobye nkawe, nk'uko icyo gihe byakunze kugenda bigarukwaho. Hanyuma dukomeza turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko muri Rubero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru aravuga yuko Lieutenant Colonel na Majoro mu basirikare 8 ba FARDC bashinjwa ubwicanyi. Kuri uyu wa gatatu ushize tariki 31/25, abasirikare 8 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC barimo Lieutenant Colonel ndetse na Major bitabye urukiko rwa gisirikare rwa Kivu ya Majyaruguru muri Rubero Centre bakurikiranyweho ubwicanyi. Urubanza rufatwa mu rwego rwo kwigisha rukomoka kandi kwicwa ry'undi musirikare wa FARDC, uyu avugwaho kunyanyagiza amasasu ashaka kugaragaza uburakari bwe kubera gutinza agahimbaza musiki bifitanye isano na systeme ya banke Rambere. Kubera iyo mpamvu rero abaregwa 8 bakurikiranyweho ubwicanyi, kurenga ku mabwiriza, kunyereza umutungo bwite, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko na discipline, no gutanga amakuru ibinyoma. Mu gihe kandi buranisha rikomeje, ubushinjacyaha bwasabye ibihano kuva ku mwaka umwe kugeza kuri 20. Ubushinjacyaha kandi bwamaganye ibikorwa bya Banque Lambert, busanga bikomeza kandi gushyira mu bukene abasirikare bari ku rugamba no kubaca intege zo gukomeza kandi umwuga, ndetse bikaba ari nabyo kandi bitera abantu gutoroka igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma indi nkuru bikamabwire ko inkongi y'umuriro yahitanye nibura abantu bagera kuri 40 mu kabari ko ku Bunani, nibura abantu 40 barapfuye, abandi bagera ku 115 barakomereka mu gihugu cy'Ubusuwisi, ubwo inkongi y'umuriro yibasiraga akabari kari Clan Montana karimo abantu benshi cyane mu birori byo kwizihiza umwaka mushya. Inkongi y'umuriro yibasiye akabari kaba karimo abantu benshi muri Clan Montana, ahantu hakinirwa umukino wa Sky mu rukerera rwo kwa kane, ubwo abantu bizihizaga umwaka mushya. Polisi ya Vare yavuze ko iyi nkongi y'umuriro yatangiriye hagana mu saa 7:30 mu kabari ka Reconstration, aho abantu barenga 100 bari bateraniye. Aka kabari gafite ubushobozi bwo kwakira abantu bagera kuri 400 nk'uko bikesha Euro News, atanga umubare w'abapfuye mu kiganiro n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane ushize. Frederic Gisla, umuyobozi wa polisi mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubusuwisi, yavuze ko abayobozi bemeza ko abantu bagera kuri 40 bapfuye, abandi 115 barakomereka, benshi muri bo bakaba bakomeretse bikabije. Abayobozi bavuze ko kumenya neza abantu bizatwara iminsi myinshi kandi biteze ko bashobora kandi kuba baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye. Amakuru yabanje kujya ahagaragara ku mpamvu zateye inkongi avuga iturika ryabayeho mu gihe abatangabanye bavuze za buji cyangwa se amacupa ya champagne hamwe n'ibishashi byari bifatiwe hafi y'igisenge, ariko nyuma polisi yaje kuvuga ko inkomoko y'umuriro itaramenyekana kugeza magingo yangaya muri iki gihugu cy'Ubusuwisi.
byinshi cyane biba bikomeza kugenda bigarukwaho kuri menshi cyane bakomeza kugenda avugwa hirya hano hino. Gusa reka dusatira umusozo mbabwire ko drone za FARDC zarashe mu mujyi wa Masisi zica abantu. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa gatanu tariki ya 2 Mutarama 2026 zagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Masisi byicirwamo abaturage. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu nibwo ibyo bitero byagabwe hakoreshejwe drone z'intambara. Umujyi wa Masisi biriya bitero byagabwemo umaze umwaka urenga ugenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFCM 23. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yatangaje ko imibare y'ibanze yerekana ko ibitero byo kuri uyu wa gatanu byiciyemo abaturage b'abasivili 6 abandi benshi barakomereka. Amafoto Kanyuka yashyize ku rubuga rwa X yerekana byibura imirambo y'abantu bagera kuri 3 bishwe barimo umugore, umugabo ndetse n'umwana muto. Amashusho yashyizwe kuri urwo rubuga kandi yerekana imwe mu nzu z'abaturage zasenywe n'ibitero by'izo drone. Amakuru avuga ko kuri wa gatanu AFC 23 kandi yaramutse ihanganiye n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zirimo FARDC Wazalendo na Masisi muri Masisi by'umwihariko mu gace ka Gasenyi gaherereye mu birometero bibarirwa mu ijana uvuye mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Muri Kongo rero rumvikana ko nta byo kwiziza ubunane nabyo kwiziza Noheli imirwano ikomeje hagati ya 23 ndetse n'ihoro ry'ingabo za leta no kuvuga FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bose bakaba barakomeje kwijandika muri mirwano muri iyo minsi mikuru kuva ku itariki 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ndetse no ku munsi w'ejo ku bunane imirwano yari ikomeje za Masisi muri za Barikare ndetse no mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo aho bivuga ko ingabo za leta ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ngo zifite umugambi ukomeye cyane wo kugaba ibitero mu bice bya Uvira ndetse no kuza kongera gusubira muri wa mujyi wa Uvira mu gihe 23 yarafashe mu mujyi wa Uvira isaba leta z'umwe za Amerika ko mu by'ukuri nubwo yavuye muri mujyi wa Uvira hashyirwa ingabo zidafite uruhande na rumwe zibogamiyeho zitabogamiye kuri 23 zitabogamiye kandi ku ihuriro ry'ingabo za leta kugira ngo zicunge umutekano w'abaturage. Ati cyambere nuko umutekano w'abaturage ugomba kubahirizwa. Ati byaragaragaye ubwo twarekuraga umujyi wa Warikare ko izi ngabo zaje zikirara mu baturage zikica abaturage benshi cyane bagiye bagaragara bishimanye n'uyu mutwe wa 23 mu bihe bitandukanye. Ibyo rero byarakaje 23 yibwo yavuye muri Uvira yatanze isezerano ko mugiye izo ngabo za Kongo cyangwa se z'u Burundi zasubira mu mujyi wa Uvira bazahita basubira gitaraganya kujya kuzirukana kugira ngo bakomeze bacunge umutekano w'abaturage. Kumashimire